Kuthiwa ngubani jaha? Ngumenelisi Ntini. Menelisi Ntini. Usuka ngaphi Menelisi? Ngisuka eNkayi eZimbabwe. Yebo. Ulandeni lapha kule South Africa? Ngilande uzawenza iscience. Iscience? Lenzani ngescience? Senza ama-project. Ama-project awani? Ukuthi abantu abaningi abanama-birth certificate. Yebo. So lina licabanga ukuthi liza kuthini ngawo ama-birth certificate? Sikubancedisa. Yebo. Njani? Lifuna ukwenza njani ama-birth certificate? Lifuna abantwana bawazuze? Eh. Yebo. All right. Siyabonga Menelisi.